twashoje tunabashimira mwese abageze kuri iyi chaîne mwamaze gukora subscribe, dusaba nawe waba wageze ari ubwa mbere wakora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru tubagezaho. Inkuru duhereyeho ni ikinyamakuru Umuseke.rwa cyanditse kivuga ko Museveni yageneye amashiringi buri muryango wapfushije umuntu mu mpanuka. Perezida Yoweri Museveni yihanganishije imiryango yaburiye abantu mu mpanuka ikomeye yo mu muhanda yaguyemo abantu 100. Yavuze ko buri muryango wapfushije umuntu uhabwa miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda, naho wakomeretse akagenerwa miliyoni 1. Yagize ati, numvanye akababaro ibijyanye n'impanuka ibabaje yabaye mu gitondo ku muhanda Kampala-Gulu igahitana ubuzima bw'abantu. Nihanganishije imiryango iri mu gahinda kandi nifurije gukira vuba abakomeretse. Perezida Museveni yavuze ko yasabye ababishinzwe mu biro by'umukuru w'igihugu guha miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda buri muryango wapfushije umuntu, naho umuryango ufite umuntu wakomeretse ugahabwa miliyoni 1. Umukuru w'igihugu cya Uganda yavuze ko asaba abakoresha imihanda kwitonda kugira ngo hirindwe bene izi mpanuka. Amakuru mashya yatangajwe na polisi ya Uganda avuga ko abantu ibitaro byemeje ko bapfuye ari 46 aho kuba 63 nk'uko byari byatangajwe mbere. SP Kananura, umuvugizi wa polisi ya Uganda ishami ryo mu muhanda, mu itangazo yasohoye yavuze ko ibitaro byemeje ko abantu 46 ari bapfiriye mu mpanuka y'imodoka zagonganye ku muhanda Kampala-Gulu mu gace ka Kitareba. Ubwo hatangazwaga amakuru ya mbere ngo hari abantu bari muri koma bitiranwa n'abapfuye, abandi bari bakomeretse cyane nabo ngo bari babazwe mu bapfuye. Mu masaha y'igicuku mu ijoro ry'uyu wa gatatu tariki ya 22 Ukwakira 2025 imodoka enye zagonganye. Amakuru ya mbere avuga ko umushoferi warutwaye bisi yo mu bwoko bwa Isuzu ifite ibirango bya UBF 314 yavaga i Kampala igana Gulu yagerageje guca ku ikamyo yo mu bwoko bwa Tata, nibwo indi bisi yavaga mu cyerekezo gitandukanye n'iki ya mbere yahise igongana n'iyo. Abashoferi bagerageje kwirinda kugongana ariko igihe cyari cyarenze bituma izindi modoka nazo zita icyerekezo, zimwe zirenga umuhanda. Itangazo rya mbere rya polisi rivuga ko abapolisi bahageze batabaye, abakomeretse bajyanwa mu bitaro bya Kiryandongo no mu mavuriro ari hafi yaho. Polisi ivuga ko igikomeje gukora iperereza ku cyateye impanuka, ikanasaba abakoresha imihanda kwitwararika.